ka jingtrei shitam la ka long haki kam ki jam ka pule puthi lani haki Nongialehkai bapher bunsin hi ka wanrai ka jingjob. Menda ka singi jong ka khatlai tarik urempang Rbdsa ka Bhoi District Sports Association ha jingalam uba RB Shadap kum president kila penlong ka Jingpynkup Burom bat ai khusnam shaki shispa khat Ngut ki nongi shimbenta bat arpun reungut ki official na Bhoi District ki blaya shimbenta ha ki Nongialehkai bapher ha ka 5th Meghalaya Games bat ha ka Kilo India Youth Games Rbdsa bat tang bani shimbenta Henry ki balawan ra'ru ya ka nam ka Burom ya ka district hi baro ka wei. Hagani kesengi lawan bania don ringkat daka Dr. Amperin Lingdo kepada ke menteri ke koi kia kum ke Kongsan uba John F. Karshing working president Meghalaya States Olympic Association uba HM Pdiang uba Meral Bonds Im MLA ke Nongpo constituency uba Charles Marngar MLA ke Mauhati constituency MB Tongper ADC uba RR Makodo uba di advisor ke Rbdsa Sister Rosemary Lingdo National Rural Games bronze medalist javelin throw nangta kakong Margaret Patau international gold medals winner wrestling kibor sorkar na kitanat bapher ki patba na lor kiwe de. Sports person ni dek bandar kulit kejima, kejing kalau lada pima kejing kalau kejing tu pi kalau tu easy, katahu kalau kejima, nama kawan kalau kaji, kau kata Nongialehkai sports na tu orang kalau kena, lada pi thang, bakin ai, ya kapor kejoki, bakin pelong ya lebih tak. A sports person ang nagpunong ka discipline. Kapag ningkong kaya pag-discipline nila di. Discipline nila di. Hadu man ta na mapangaday ka sportsman, nga Henry Wajay mag-start lang din. Kata ka din, ka-passion ka naman. Ngayon, 10 kilometers per day without a trainer. Only because nga kapag keep fit. It feels good to be fit. Tentu yung members ng Bhoi Sports Association. Semua hanwoli kinikikon kakadugad berta mapisulukan. Masuko makadagkapresya happy. Bangin keren lang nakapta kita ki issues ki jopi. 50 years mo pinta kita na basing jopi. 50 years young, 50 years old. But nga ay kita boleh berkulan ba makdo ba iba syadap ba kibi members jom dari committee ba ngal satu keren na kawata joki nandun link ba kita ki issues ki joki katakan madan ko kalang kita this is how what berdua itu opportunity for familiarize with Pinong Nongialang plan day hidup, mantip issues ibadan, aki jaka kita akan state kepada itu juni, ban ayah yang ada di situ, dan itu asumsi minister, dan mungkin mengakai, tidak akan panci konflik, dia alai kering, kalau biarkan, 79 medals, makai bonus day joki nilai kedua. Aturan hewan nak closing nak hakatuka program kapag state kala itu ipilu ngadon dekat. Panakan mau ngasong buat achievement sa hatu sni hatutura. Patakaliyo what are they doing for these sports persons? What is the investment that the state is giving for the welfare and the upliftment of all of their efforts? Ngayon, yung ka-assurance,
kabangampat suyo na uno chief minister. Na tray bonsen na kaneka ngampat yo but ngampat yo snow. Yung dedication ka pangayo, pagka-assurance ka pangayo, ang program, ka mga show, ang fortuna. Pero chief minister ang tityangan. Bahaya itu di medal winners. Yo ada scholarship tu. Yo every year sports scholarship. Iki tu di balayo iki medal. Yo nabi kami yo Yo sektor yo Damatlah. You will get. Kami kadai keserkar of young individuals. But what is the average age to the government mental? Kaya the average age, but kila konsulto, kaya gajing ang mo jongin na pagkakadang po. Ngayon ay naka-assurance. Barham to sni for magigan ng program ng states and the line. Jangan ang prinsipun dari ni penpau kajing sukuan kebekeran. Kung kadang di Bhoi Bhoi kerpang pan ai kajing ai kublai kebekerpang ya ka Bhoi District Sports Association. Kabla presiden kajing alam kajing presiden jongi ba Rbdsa UI ya kajing nangkiu ada kami lekai. Yang nim artetin ba tang mentah dari kisni kepada wan barok Kali Bhoi District kajongi kanang kiu haka kami lekai. Yang kuat ban pep mendakusngi bani dalang bapi nomar akusngi keba ki samla jongi ki wan pai natura. Yang kamyo bandan reyo la kataru alayo bani kendui presiden swa ketu gajik Pdiang subhai pi. Teman la kapor hingi jue dan lang bapi ki kun samla jong kadong ri Bhoi kajongi. Bani trelem bapi bani kitlem kat ke bangi lae kapor kumkinong sakri paipa. Ditangkawai ke bangi don kalong banong kalong ba ngini don batpi. Bani trelang batpi hakipor baro bani aimin sim bani kersan dan batpi. Bat gida kemi ilang tiru. Ba kadong ri Bhoi kajongi kanang se sibun ikun samla ki bele kai hakibantag maper jong jing ke kami le kai. Tenong kren sibun hakri ke pokodor